Lirio ititanap. Pinapalabas, nakaturugan dagiti kakadwa ni Jubilardi iti pagbaludan. Idinto ta iso ket di na maalat iturog na, gapo ta malaglagip na ni Alex, ket rumsuamanen tigura na iti daytoy. Iti kinasingpet ken kinaanos na iti pagbaludan. Addalat ti parikot asumangbay ken kuana. Akas iti pananggurgura ti pada na abalod ken kuana. Ket dinan maliklikan ti lumaban. Iti sabali a bangir, nalagip met ni Alex ni Jubilarde, ket ingkeddeng na asarungkaran. Awan nabalinan ni Senyora Lorna, no di tinang palubos ken kuana. Iti likodan ti panagamak na iti mabalin a mapasamak, iti panagkita dagitoy. Itagagayem, adtuin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Anak, sigurado ka kadiha talaga iti daytoy nga aramiden ta. Sa bagay, nasayahat met at numasurong karak met ni Jubilarde. Kaya't kumot na kumustahan ti kasasaad na. Paraan ti mustatang. Paanyat kinunam. Para kibus? Wen tatang. Paraan ti bus. Bumabatan. Anya ti kayat mo asawa? Paraam ti bus. Saan tan ngagtuloy? Alan, paraamon. Awan. Para, kapsat driver! Isarding mo kumatibos! Dumsag kamin! Kasanong arudan, anak. Agsublita ni Jay Aguinaldo. Itay-tapay lang dito'y igid ti kalsada. Hindi ka matan matimtimag. Sige. Agsublitan ijay lugar tayo, tata. Ala, no day tate ko naman ha. Jak sagayam ka ba alam ti agparang ka ni Jubilarde, tata? Anya, Wen. Jak kabalan. Iso nga agawid tan. Ha? Jeep, tinagsardang iti batong to'y farmhouse? Ha? Ni, damang suderaw kan senyorita? Ni, apa yan? Nagsublida? Saptak ita? Nay, apa yan, mang sutiraw? Senyorito Alex? Nakadanon kayo ka din iti syudad? Kat nagsubli kayo na dagos? saan tayo? Saan kami na nagtuloy? Kaya't kunti aginan na. Ala, mga isagana kay ti merienda tayo. Yung nagmunto iti silad ni Alex. Owan, mang sutiraw. Anak, itay payat di ka matimtimag. Ibusin mo na ita Diyos mo. Tata. At niya ka diti pang panunutan. Nalabit. Tumukno sa dilangit tiguran ni Jubilarde kanyak. Ket jak mababalaw. Nasingpat at tao ni Jubilarde. Kat patsek. Paragsakan numamon na nagbalbaliw kan. Manunatawan tila palapas. Saan siguro ang mamati iti panagbalbaliw ko? Saan man namamati. Yan tinapateg. Nagbalbaliw kan. Amo manak. Rado ti mas tao iti kalat a panagbaliw mo. Yan. Saan aday tatinaskan? Di kat ti panangipakitam a nagbalbaliw kan. Kat impanagnet mo dayta. Wen tatang. Nagbalbaliw akon. Kaya't ko ti agaramid iti nasayahat. Tapno masulnitak dagiti adu abasbasol ko. Nagbalbaliw kan, anak.
Apay ngay. Adi mo kabailan. Kaya pakita ka ni Jubilarde. Jak kabalan tatang. Wen, no ita. Mabainak nagpakita kan kuana. Gaputa ado ti basol ko kan kuana. Malagip ko ti pamilya. No saan ida pinakaitindakas ang tao. Pagdadal na kami kumaita. Kat saan ako mamat nga agladladingit kastoy. Kasano malipatan kayo? Kasano malipatan? Di kinatakas na yung Alex. Dagas na yung tao. Tirumbangkan ko na kat matus. Libnaus? Ha? Agsangsang ka? Di. Libnaus? Malagit ko ti pamilya, Auntie. Mailiwag ka na ko. Wan. Maawatan ka. Ala, isangit mo lata. Isangit mo lata, Libnaus. Auntie. Kaasi ka mat. Mas asyanak at talaga ka, Libnaus. Naimbag nga orasyon, senyora. Apay nga adda ka, Sotero? Kunakman, no nagpasyudad kayo ka ni Alex. Saan kami na nagtuloy, senyora? Adda kami ni Tidalan, hindi pinasardeng ni Alex tibus sa nagluganan mi. Dinan kaya't ngagtuloy kami pa'y. Apay, Saan na nakasagana as sumango ken ni Jubilarde. Di na kano kabailan, di agpakita ken kuana. sa bagay, nasaya at mat, Sotero. Gaputa oray adun atawan tinapalabas, sipod na ibalod ni Jubilarde. Agam akaklata iti posible ang mapasamak no agkita da. Iso akinay kayat ko nga ijay munti ti ayan ni Jubilarde. Tapno agin nadayuda ka ni Alex. Inaramid ko ti pamuspusan, tapno maipan ijay adagos ni Jubilarde. Senyora, Wan, Sotero. Gapo taagamakak nga amangan no agpinatay da ka ni Alex. Amangan no saan amaming ka ni Alex. Ngamno ita, tanagbalbaliwan ni Alex. Mabalin mo't asarongkaran na kuman ni Jubilarde. Ngam addalata amak ko. awan man nga tatibda ka sa mapasamak, senyora. Di tayo maibaga. Isu ano saan pa'y nakasagana ni Alex, iti panagkita dakan ni Jubilarde. Bayan tapay laan. Jubilarde, saan mo't lamal-malpasan dito? Bukbukwalan tayo. Anyamatan. Kaano pa yung malpas dito nga? Naglawa. Alah, ikaw pating ka. Aging ga dito malpas. Dito pa'y makarami din iti handicraft tayo. Takasano? At datayo lata dito nga, gab-gab yan. Itin pula rabi na sang wantay day tayo.
Unangan, nabambanog tayo ton. Saan ka nga reklamo? Sige, ituloy ng tagbukal. Kitkitaan natin kay pulis nga bumbantay ka na tayo dito. Sige. Makawa mamatikas tayo. Makaruwat ako man dito. Sige, kid din. Agbukwaltan. Andi Ursula. Kaya't ko ang mapantay di Aguinaldo. Ha? Apay? Among mata delikado ti ipapan mo ijay. Kaya't ko ang sarungkaran ti tanan ti pamilya. Ha? Wan anti. Manon atawan ti napalabas. Ngamjak pa'y na sarungkaran ti tananda. Iso ako yukan na kuma. Sige no day tati kunam. Agyamanakan ti. Sige. Ibagam nga road. No kaano ti kayat mo apa nagbiyahe ta. Takuyugan ka. Adtoy manang Rita. Agmerienda tapay. Agyaman at Mercy. Kumusta ang senyora? Ay na, adda iti silid na manang. Madikirikrik na na. Ay, kanayon nga rod akas ta. Ludad duma, madlaw ko akas ladarikrik na na. Yung inton damagag, kunanamat nga awan. Talo ngamin nga aldaw at yak nakita iti kataltalunan. Amangan ko na no adaman ang sakit na. Un nga raw, kasanumat nga may, dandan ni awan inanana. Jakman amo no apay akas taitan ni senyora. No kaano abo makutan, isopay ti pa nagtrabaho na iti hostaw. No may ijay talon, kaya't nati tumulong iti trabaho. Nga oray saan ang maiparbeng. Kayat nakano ti adar aramiden na. Nam ti agtaktak berlatan amang buyboya kada kami. Uray dito yung mansyawn, tultulungan nak iti trabaho, nga uray laplap da. Kat, kumusta nga roda ni senyora? Aging ina na, manang. Kaya't ko kumakasarita. Ngam, kayat amasinga ti panaginanana. Riam, ibagak tulangan ng may ka. Wan. Oh, ne. Sa anak nga roda na makapagbayag, Mercy. Sigay, angam agmerienda tapay amanang, sakbay apumanaw ka. Agdiretso ta ka di iti sementeryo. Apaman na makadanon ta iti sentro ti Aguinaldo. Wan, auntie. Sige, no day tati ko nam. Sa bagay, saan na kamot na basta mailasin takiti pasurot ni Alex. No, bilang ta makita da ka. Gaputa, binaliwam tilangam. Kan may sa, nabayagan day di apanawan. Isosaan da kamot siguro na malasin. Aton atawan, tinapalabas. Wan, auntie. Kat kalpasan ti panaggaputa, ijay sementeryo. Intanto aggatang, iti masapsapul ta. Mapana kita iti kapusan. Sarong karak manen kita nantay di ba? Ang mga kaya't mo ti sumuro. Wen tatan, umayak met. Ni Mark lang ang tiag-drive iti kotse. O sige, masaya at matumay ka. At nusan la dito yung farmhouse ti ayan mo. Kalpasan ti panaggapo tayo di Campo Santo. Kaya't ko ti dumagas iti simbaan. Takasaritak ni Padre. Kanya ti bagam kinipad Kaya't ko manen ti agi donar iti kwarta. Para iti sumaruno a proyekto ti simbaan dito Aguinaldo. Nagagaya masaan mo ang malikpatan na itapa anak. Saan ko amalipatan, tatang? Kabayatan nga da kinabak nang tayo. Tumulong aklat ta. Maragsakan ang para iti daytana. Alang, nagsagana ka. Pantay di kampusan na to. At dayta, nadalusan tan dagiti tanam. Naikatan dagiti root, ang nagpupuskol. Auntie. Oh, amangan nagsangit ka manen Manatigitan na. Ikaputadyak amo no sa dino tinakaita naman ti asawa. Ha?
Pinatay dati asawa ka. Kati da imbaga kanyak no sa dino tinangitan ni Manda. Ay, na yan. Sobra, ti kinaulpit day dyan nga Alex Liberio. Ala, saan kan nga agsangay? Mabit lang tapas gedak dagiti kandila. Kan iparabaw kon dagiti sabong. Ay, pangaasim ribnos. Saan kan nga agsangay? Ala, kalpasan ti panang pasged ko kadagiti kandila. Agdanggay tang agkararag kan ni Apo Diyos. Ikamang taken kwa na. Ano sa dino man tinangitan naman da iti bangkay ti asawam. Sapay ko ma, tamasarakan ta. Ala, tapas geda kon dagiti kandila. Kalpasan na, agkararag ta. Nagtal na dito yung kampusan to, tatang. Dagiti lang uni dagiti tumatayap nga adda ka dagiti sang ti kayo ti mangmanghek. Wait nga sa anak. Amom, hanggang mailiwak kay ti mamam. Umayak dito'y ayan tinanan na. At dapay dagiti gundaway at ituya ko na maturo. Anya? Saan kayo ang mabutang? Ket kampusan to dito eh? Apay ko mga mabuti na ngayon na. Awang tinubad na pagbot niya. Sa bagay. Kaya't mo, dito'y tanap maturog mo labi. Anya? Saan? Kunak lang, Alex. Amok lang nga saan mo kaya saan ka nairuam. Ni, apay kit dinasan. No kaya tso, di maturog tayo dito inton rabi. Uy na ngam santay nga ita. Tatang. Anya nga tatirik na ti adda inana. Sayang. Pulos ajak na din na antina. Gaputan na sa pamat api musay. Anak, Nalabit. No si bibiyag pa nga ta ni mama. Naragsak tayo kumaita niya. puno day tangay bagam, Alex. Ngam, nandiyan nga ron. Saan tayo mo't nakukuha ti biyak tayo? Di tayo mo ti pagpatinggan ti angas tayo. O anya, humanaw tan dito sementeryo. On, auntie, agpasentrotan. Tagatang ta iti kasapulan ta. Kan amang ano mamaluman taunay. Kat di ta masambot ti mao di alugan nga agpapunggo. Ala nga road, mapantan. Nanang Magdalena. Apong Victoria. Junior, anak. Agpakada kamin. Agsubli kamin tumanin iti sa bali agondaway. Intan, auntie. Ay siya kung timang bitbit iti bag. Pagikantan to iti gatangon ta kasapulan ta. Nala, intang arudang. Nainahir lang ti kotse. Tasan mat asimentaro ti kalsada dito, senyorito. Bato pa eh. Sige lang, Mark. Saan tayo mat ngagdardaras? Ni, adda babaya magmagna. Wad nga. Napanda siguro sinarongkaran ti tanab ti minatay da. Mark, isardang mo iti batog da. Uwan, senyorito. Dada. Sige, tatang. Ayaban nyo ida taglugan da. Kasi damot na magmagna. Uwan, anak. Kakabsat! Umay kayo agluganan. Kasi kayo matamagmagma. Makilugan kayon kada kami. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen. Ti tuloy tinobela tayo anapauluan.
Lirio, ititanap! Lirio, ititanap! Tinapalabas, nalagip ni Libnos asarungkaran dagiti tanam ti pamilyana at muna ket ijay ti pudno anakay tanamanda. Iti dayta agundaway, neranamot asim marungkar da Sotero ken Alex ket kadwada ti driver da. Iti panagawid da, sinardengan da ti dua a babae a magmagna ket binilin ni Alex ti amana nga awisan na ida nga aglugan. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, ititanap! Umay kayon kakabsat. Makilugan kayon kada kami. Kasi kayo matamagmag na. Ala, makilugan kayon. Timalaw da. Saan kami adake sa tao? Umay kayon, kabsat. Timaray damatan, senyorito. Apay ngay? Asino dagi jay? Ala, Mike. Hintayon. Pagandara mo to'y kotse. Nagbuteng da siguro. Dito'y tapay laang. Libnaws. Aglingad ta dito'y dakkel bato. Andi, amoyo ka di dagiti nakalugan? Apay, awan ka day tinairupam kada kwada. Awan anti. Tadyak unay ida tinalyaw. Kat mo ni Alex Liberiaw dyan may isa. Anya, ni Alex Liberio. Wan, namingmingak ti rupa na. At da ikisaw. Iso nga inguyod kan adagos. Apa man na nabigbig ka. Kamangan kami, numalasin na ka. Ante. Napanda siguro. Ang agpalabas ta pa'y iti sumagmamano nga oras dito'y. Sakbay apumanaw ta. Kang saan tan nga aggatang pa iti masapsapol ta. Agdiretsutan nga agawin. Kumusta ni Senyora Lorna? Mayaten ati Riknana. Isong addaman na iti kataltalunan. Makiburas ka no iti lubyas. Kasta? Kunak nga rod sumurot akmal. Ngam dituyak kanulatan, taagluto ak itipan ko amirindada. Apag iso nga rod ti kaaddak tulungan kan nga agluto. Ngameng, awan aramidot ita iti farmhouse. Sige nga raw, tulungan na kun nga agluto. Tapno maipan ko amasapa iti talaw. Sige nga raw, irugitan tagluto iti merienda. Wow. Adda tay inigad ko akamuting kahaw. Timplaan tan, istim talangan. Addamot tan dagiti rumbang ama ilao. Day talamang ilutaw. Kasaritak lang ni Padre, Tatang. Sige. Kuyugin ka na nak. Mike, urahin na kami dito eh. Ada siguro ni Padre dita simbahan. Ada. Dito itapay lang sa alas tiyayaw. Ang urayan tay tilutlutwon ta. Wan Ay na. Nukit kita dagita aladawan nga da iti dideng. Kasla dada si bibiyag. Wan. Nagbintas day tagnagan iti Olivia. Anya? Wan dagita tipudno nga akin kukwa iti daytoy amansyaw. Hay, sayang. Nagmayat ko no si bibiyag da pailaang. Numatmat-matak day taladawan ti asawa. Day di Senyorita Olivia. Malagip ka ni Jovilarde. Ha? Kita mantiro pa day taladawan. Kaing-ingas na ni Jovilarde.
Di ka man. Matmatam anay baga. Aguray ka. Adda malagip ka. Anya ti malagip mo? Ni Jubilar day. Kanayon na idi aming mingan dagita aladawan. Akasla kasarsarita na ida iti panunot na. Nagbayag na aming mingan dagita aladawan. Kasta? Am mo ka din ni Jubilar di ida? Saan mag? Unaw! Amangan mo't no kabsat ni Jubilarde, ti asawa da iti Olivia. Am-amaw ni Manong Litaw. Awan ti kabsat na. Kakaiso na nga anak day di tatang kananang na. Amangan no kasinsin na? Wano kaanakan na? Awan mo't kabagyan na dito. Tadayo alugar tinagapon da. Kasta ka day? Oh, kita am-aw? Karaprupa ni Jubilarde. Naway ka kiting. Inta kita ang tingistim ta. Amangan no nalutaw. Ay, nasaan pa'y? Sa nga pulo pa'y aminutaw. Sakbay ang maluto day jay. Mercey, kumusta nga ta ni Jubilarde? Si Bibiyag pa'y nga ta? Diyak mo Sapay ko ma. Ay na. Nagsingpot at tao day jay. No apay anak kaaramid iti dakas. Gapumot laang iti kinadakas ti pada at tao. Uy nga rod Makarawar pa'y nga ta, iti pagbaludan. Ay, diyak amaw. Sapay kumaa, tas si Bibiyag pa'y. Sapay kuma. Segay, mapanta di taon nagtisimbaan, libnaws. Hintag kararag. Ditan, abos-busan ta ti oras ta nga aguray, iti sumangpot abos, apagluganan ta. Sige, auntie. Sa bagay, mabayag pa'y mat. May sapay nga oras ti palabsan. Sakbay ang makasangpot dito sentro, tilugan. Iso sumrak ta pa'y lang dito simbaan. Sige ay, umaygan, tayong tagtugaw. Uray iti akin dilatan apagtugawan, ti pagtugawan ta. O, yan. Nakasarita mo ni Padre. Wen tatang. Pagyamanan na kanu adakkel, no mangipayak iti tulong. Kasapulan kanu ngamin nga damay patakder nga oray basit lang apagyanan dagiti ubing. No kasta nga agadal da iti Domingo. Kasta? Ngem, kunak nga oray may salangan na building. Kat datayon ti mangidonar. Ano? Awan ti patagti kwarta ita kanya, tatang. Wala. Masaya at launay no kasta ti kapanunutan. Makaammo kang harap, Alex. Ala, agawit ang harudan. Yan sakbay na. Umunod tapay di simbahan. Hindi tapay agyaman iti Diyos. Sakbay nga agawit tayo. Wen tatang. Diyos ko, dakit ito ang alalaki alimabas titi ayan may kanilibnaws. May lasin ko ida. Wan, isuda jay mga wawis kada kami amakilugan iti kutsida. Idiyadda kami iti kampusan tao. Kat ni Alex jay maysa. Ngam, apay anak amuleta. Kat, huwag tati maysa sa ka na. Nalpas kagaya man anak kararag, auntie. Shhh! Di ka natagaray. Intan, rumartan dito yan. Ha? Darasam. Ni, apay akas na madanagan ka. Di adda iti sangaw. Ni Alex. Anya? Intan, rumartan dito yung simbahan. Sige, agawaan ta, libnaws. Wan, auntie. Mabit lang.
Ni Alex! Wan, iso na ijay. Mailasin ko titimok niya. Agawaan ta, auntie. Wan, Babae! di tan italtalag. Di tan italtalag. Agawaan takit diti umadayo dito. Tatang, kamakamam kumadagi dya babae. Kaslang amin, mailasin ko dya maysa. Saan ka diya dagijay dagitay babae di kampusan to? Jak ida na ilasin itay dya kampusan to. Ngam, itala kasla mailasin ko tay maysa. Isu ka makamam tatang. Kayat ko ang makasarita. Ay, nakaadayong tanlib naos. Wan, auntie. Mabitlaing kakabsat! Ha? Ay, Auntie, tilalaki nga umasadag ka data. Tumaraitan. Mabitlaing! anya ka di, iti ka sa pulam kada kami. Agap apura kami. Kaya't na kayo kasarita ti anak ko. Anak yo? Wan. Diyan ka mo no asino kada kayo ti kung kunan na ang mailasin na. Nga, ama mo na. Kaya't na kayo ang makasarita. Iso ang mabaling ka diya, sumunod kayo kanyag. Ay, pasensya kan manong. Ngam agap apura kami. Adda ngamin kam kamakaman may. Ay, umay kan libnaws. Mabitlang! Mabitlang! Hindi gandang italtalaga. Nga. Apay nga tangag dardaras ta. Anya? Nagdardaras da apim manaw? Wan, Alex. Adda ka no kamakaman da. Iso nga awan na aramida. Sayang. Jak nakasarita. Sino nga min nagigya babae? Nailasin ko di may sa tatang. Tay babaya katulong ko idi iti rest house ko. Ha? Ngam sana balin. Sige. Agawid tayo tatang. Sige, anak. Libnaws. Inminom ka ka din iti sigod nga inumam anaanger aramawt. Wan, auntie. Alangarudan. Maturog tan. Nabannog ta iti panagbiyahe ta itay aldaw. Auntie. Malagip ko ti asawak. Di man mati asawak. Ang mga no imbol lang dalatan ti bangkay na iti kakaykaywan. Ha? Kinunay din ni Alex. Pinatay da kanon ni Joe Filarde. Kat na itanam kanon iti pagminasanda. Pagminasanda? Wan, auntie. Adda pagminasanda, Alex. Kat nagtrabaho ijay ti asawak. Ngam saanin ang nakaw-awid. Kat pulos sa jakon nakita. Anya? Naulpit ni Alex. Kat ang mga nuinbal lang dalatan ti bangkay ti asawak iti deraas. Nukas taman bilang. Amangan no awanan ti bangkay. Tadon atawan ti napalabas. Wan, auntie. Adon atawan ti naglabas. Ngam kaslasaan ang pailaang anak kailiwliwag. Taday ti pusok. Marikrik na napailaang ti sakit. Talaga akas ta. Tauray siyakmat siguro. Amangan no kas dakmat. No bilang ta siyak ti nakapasamakan na. Libnaws. Pangaasim Saan ka nga agar-aramid iti maikaniwas. Di ka agar-aramid iti pakadadaulam. Di mo tultuladan dagiti daddong madita. Ano di da masulbar ti parikot da. Kat agpakamatay dan. Agkararag kalata ka ni Apo Diyos. Ta iso, ti mangliwliwakan ka. Auntie.
Ala, maturog takit din. Aginanatan. Sige, auntie. Mamuna kayo na maturog. Tasanak pa yung makaturturog. Maturog ak tulatan. Nusumkan nga ridap kanya. Nay, nagsapakan abimangon, libnaos. Di kan samot nat naturog. Aglot-loto kamutan. Sana kami na makaturog, auntie. Parbawanan. Ngamjak matlap na makaturog. Iso nagluto ako na. Wanggayam. Mabit lang. Yalaan ka iti siya, Adtoy, auntie. Ay, agyaman ak. Auntie, malagip mo ka di ti lalaki anak amoleta. Ay, wow. Ni Alex dayjay. Iso nga ta dayjay. Apay anak amoleta. Kanakaan-anos ti panagsarita na. Nadlaw ko dayta, idi pinukawan na ta. Dayta, mo't ti pagsidawak. Taapay mo't tan na naputad ti may sasaka na. Pukul mo't tan. Ni Alex nga ta dayjay. Wow, isaw. Nailasing ko nga road. Kan uray si ka. Nabigbig mo ti busis na. Saan ka day? Wan auntie. Timak ni Alex Liberio. Titimak na. Di, iso dayjay. Ano? Apay anak amoleta itan. Amangan mo't no adda ng pukul kan kuana. Gapo iti kinaranggas na. Ay, wan libnos. Amangan no kastamot tinapasama. Iso amay san apukol ni Alex ita. Wan gayam, auntie. Kaya't kun ti pumanaw dito'y pungko. Ha? Kaya't maun ti pumanaw ditoy? Day tapay ti may sapi ng panunod ko idirabi. Pumanaw kan? Panawan na kon? Sa dinong ay ti papanam? Iji asyenda, Liberio. Anya! Anya ti plano ni Libnos iti dayta nga imbaga na kini Ursula. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Lirio. Iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio. Iti tanap.